Jeste Zelenbači CJ je tu sa vama. Removing Kebab serial se konačno vratio do duše, vraća se jednom svake 2 godine, što znači očekujte još sljedeću epizodu u 2024. Nego da vas ja upoznam sa mojom braćom Grove Streeterima. Ujebote, izgleda da sam u pogrešanju dušao. Šta je ovo? Super Mario. Tako je, a sad se goni da ne vidiš zašto princeza Čičolina ne može da sjedi duže od 5 sekundi. Dobro Mario, smiri se, ne želim nikakvih problema. Auf sunt se ti. Je li to? Billy Fates. Tako je, a sad se skloni da ne završiš kovanimi. Dobro, izvini Billy, samo nemoj da mi zapališ kuću. Ne sebi. Zaviti. Flashbang Sparkle. Ovo uopšte nije foreshadowing za sljedeći removing kebab, hehehe. Čekaj sekund, ti si onaj koji mi je jebo ženu, sad ću da te probijem ovim rogom i nosim na glavi kao šešir. Jesi sigurna? Sačekaj samo sekund. LXG i duplo YL. Nemoj, molim te, imala sam i ženu i dijete. Dobro je, stigao sam. Sad ću da vas upoznam sa svojim hudnigas. Jesse Ryder Ebu Ryderu, otkud ti u mojoj gajbi? Ćuti bre, evo počinju vijesti sa njive. U današnjim vijestima pogledajte. Skup centralnih etničkih lokalnih odbora, poznatiji pod akronimom ČELO, dobio je novog predsjednika. Bivši predsjednik gospodin Bajić je iskazao sljedeće. Daj ne sebi da gledaš vijesti pa nemaš 65 godina. Ćuti, evo sad će o sportu pričati. A sada vijesti iz sporta. Saznajemo da je napadač Chelsea Romelu Lukaku prešao u Donju Jarčevinu za 5 kila svinjetine i 25 Happy Mealova iz McDonald'sa. Pa ne čudi me, onako je krmača debela. CJ, brate moj, pa otkad te nisam vidio. Svid buras, tako si mi nedostajao dok sam šlajfao žene u Los Venturasu. O, CJ. Vidi ko se konačno odlučio vratiti hudu. Čuti Big Smoke, jedina debija stvar od tebe koju sam uživo vidio su udara bubama Vinesi. Leđa CJ. Ha, sad ste najebali, ima da vas mi Turci, ovaj balas ju uništimo. Ne brinite se braćo, mogu sam da se riješim ovog luđaka. A jebi se što si to uradio, moje srce, a umirem. Otkud ti moć da se pretvoriš u Jeff the Killera? Instalirao sam mod, nije bitno, poenta je da smo preživjeli napad balasa, mada sumnjivo mi je kako je greškom rekao da su Turci. Dosta mi je pretvaranja, više ne mogu slušati ovog imbecila. Dobro je rekao, mi smo Turci i došli smo da uništimo vaš sveti Grove Street. O moj Bože, Ryder, Big Smoke, mislio sam da smo braća. Sjećate se svih onih konaka kad smo zajedno trijali? Ne podsjećaj nas na to, dođi nam da povratimo od same pomisli na to, a sada pripremi svoj anus. Pa daj liče, mogli su ti bar muževniji glas dati ako ćeš biti glavni zlikovac, ovo je presmiješno. Ne seri bogati, ti zvučiš kao kalkulator. Dosta mi je više, Svid, donesi mi harmoniku. Ne tako brzo, misliš da smo toliko glupi da ju nismo već uzeli. Sreća, pa CJ drži rezervnu ispod kreveta jer je toliki srbenda. Kurac, Pripremite se na svoju smrt. 3. ali ono što ne znaš je da imamo čepiće za uši. A ono što vi ne znate je da sam znao da ste Turci od samog početka i da sam podmetuo AirPods umjesto vaših čepića za uši. Šta je rekao, ne čujem ga. Što ste turčili ste. A kako je ovo moguće, ne? Svaka čast buraz, nadmudrio si ih pošteno. Ma oni su proizvod vijekova Karajakova, nisu baš najbistriji. Ha, dobro si rekao, hvala ti što si spasio Grove i više nego dobrodošao si ovdje. Nema na čemu brale, a hvala i vama iza ekrana što gledate i podržavate ovaj serijal, bez vas ovo ne bi bilo moguće ni izvodljivo. Ti shvataš da ovaj video ima 2 pregleda od kojih si jedan ti a drugi Dan King. A jebi ga, bit će bolje.
Vratila sam se po svoj dildo.